Hi. Hello. Dong Patrick. Dong Patrick. Asa naman ka, Dong? Tawagan daw na ako. Hello. Dong Patrick. Naanab ako diri gahulat, Dong. Ha? Aw, ga-live ko karon Dong Patrick. Tanawa kong live. Sexy kay ko. Ha? O, Dong. Ulat ko diri mo diri Dong Patrick, ha? Sige na, Dong. Tanawa kong live sa Dong. Dong Patrick. Aw, sige, bye-bye. Shout out de ay kay Dong Patrick. Dong Patrick. Anak ko diri gahulat sa imuha, Dong. Asa na nga Dong Patrick? O, sexy na kay ko Dong Patrick. O, diba Dong Patrick? Nagsabot ta. Nanawag ka sa kwa karon. Dong Patrick, adto na diri Dong. Ay na diri Dong. Kay sayo ta diri Dong. Kay nagsabot ba ta Dong Patrick na adto ka diri ha. Dong Patrick. Dong Patrick. Ali na diri Dong ha. Oh, live na live ako ngayon Dong Patrick. Nakikita mo naman yung suot ko Dong Patrick. Na sexy kayo ko. Oh, di ba Dong Patrick? Ali na diri Dong. Kay magsayo ta diri Dong Patrick. Ay andri Dong. Kay mag-live tang duha Patrick. Di ba na yung ka mag-live ta o karon. Na anak ko diri gahulat sa imo Dong Patrick. Ali na diri Dong. Kay magpaabot ko sa imo diri Dong. Ali na diri Dong Patrick ha. Paabot ko sa imo Dong Patrick. Shout out sa akong mga viewers, sa mga followers na ako. Kay mag-date ni Dong Patrick karon. Bye-bye.